dobrodošli u novom videu na kanalu Skills from Balkan. Danas igramo Minecraft. S nami je tu moj prijatelj s katerim bomo danas snimali video. I to je... napačna strana. Crkni! Rocky Pro. Nekaj se mu je zamerilo to drvo. To drvo se mu je nekaj zamerilo, ne vem kaj. Zato bomo mi posredovali. Si živ? Ne. Kako ne? Reci kaj. Halo. Reci kaj. Kje si? A živ si? Kot vidite, to je njegovo stanovanje, moje stanovanje pa je tisto, na katerem smo prejšnji snimali. Kje je zdaj? O, evo te! Dobra? Ne. Poreden, Roki. Krava. A? Lukaš je krava. Au. Pa glava. Pa glava boli. Vidite, to je moj... Kaj vidimo? Kaj vidimo, to je kdo? Okej. Vidite kako lepo njegove stvari lovijo v toku padanja dežja. Kaki lepi efekti. Pa še krava gleda. Kaj ne? Gospa krava. Je zanimivo. Je ne, kravica Katka? Ja, kot vidite smo tudi naredili, kako bi rekel, hlev. Hlev s tremi kravami. Tam je Roko. Roko, tvoja krava, naša. Smo že nazaj po kratki pauzi. Tu mi krave ne dovolijo, da so... Aha, pridne krave. Ne boš. Ok, ne pozabimo zapreti vrata, red je vedno vrata zaprta. Saj veste tisti pregovor. Ok. Rocky Pro, prihajamo. Svojem stanovanju. Živimo v bloku, naravnem bloku. Rocky Pro, kaj delaš? O, vidimo našega osla. Dobro, ne mislim na tebe. Ampak na osla, katerega si ti naredil. Probal ga bo vzadaj. In skoraj. In nismo zadeli. Kaj sem neklej, ko snemamo? Zakaj ne morem biti ja tiho, jaz sem zdaj glavni v sceni. Laki, zaradi tebe ne morem skeleton zadeti. Motherfucker. Ti mali konj. Narejan od osla. Pogledaj gor. Ne bom. Jaz smo tamo piska. Rocky Pro, mrtev si, veš ti to. Ne. Ubil sem swordu. Ne postavljaj gune. Peace, brother. Peace. Ne postavljaj vune, kot jo ja. Ne, ej, sad, one heart. No. Don't move! To je zdaj smrtonosten šut v glavu. Si samo umor naredil, okej. Da vidimo, kje si. A, v vodi si, ja? Prihajam! No. Če da ja tebe ubijem. Da, pusti na miru.
Ti ćeš biti, A pobrao moje stvari. Pobrao moje stvari! O, jaz imam pa tu melone. Melone. Znate vidite, Skills for Balkan se sploh ne zna PvP-jat. Mm, Noob. mm, Noober. mm. Ne mora pobere tvoje stvari. Ne mi reći kdo je bolji v tankih. Mm. Nemojte meni reći da je bolje u Royalu. Royal. Tega već ne snemamo. Hecamo se. Gledalci to vejo. Igralci tega ne vejo. Ja. Si pobrao moje stvari, ja? Nisam konju. Aha, smo še tako. Ja ne vidim niti svojega doma. Nice. Ne, res ja ne vidim Tamo naš. ti je. Ta ne. Govori slovenščini, prosim. Tudi če si Bosanec, lahko govori slovenščini. Već bo gledao? Slajko. Nič ti slajko. Okej. Imam 28 lubenic, tako da... Imam en predlog. Povej. Mi se PvP-jamo ena na ena. Vi preden pogledate taj del, napišite v komentarje kdo bo zmagal. Mm. I če uganite, morate se subscribe na kanal. Dogovorjeno? Oziroma naročiti. In zdaj so vsi rekli ja, čeprav ne bo nišče v komentarje nič napisal. Da, ker so vsi nobi. In jih je Ne, strah. ne. In jih je strah napisati v komentarje nekaj. Ne. Zelo jih je strah. Ne tega delati, ker me bojo naročniki hoteli ubiti. Da. Zato, ker Tej. imam take prijatelje na Minecraftu. Ne tega delati, Roki. Nemoj da moje kobila te napade. Pusti ti svoje kobilo, imenovano Vito. I ćete vi da igramo ena na ena fight? Seveda da nočejo. Da so pametni. Ne. Ali vseeno ja bom Kuzmo ubil? Mislite Skills from Balkan, gospod? Koga? Skills from Balkan. Da, tega ki pada v vodo. Tega da. Mhm. In ti še moje stvarčice, kaj sem pobral. Ej, pobral si moja stvar. Pao si na njo. Ne mi tako biti. Aha, hvala. Hvala za kost, čeprav ni moja. Pa nisem ti jo ni hitno. Si. Vidite, ne pogovarjamo se z norci. Češ fight ena na ena. Normalno se obnašaj, a veš. Normalno. Češ da te... Oprosti. You are dead. Oprosti. You are dead. Oprosti se, oprosti. I kill you. Oprosti. Minuti u nas, oprosti. Oprosti. No dobro, kaj se ćemo prošati, ti lako zbežim. Bežimo! Ne, nekad se zaštekalo. Si me ti slučajno primio za rit? Okej, zbežali smo! Obrni se. Takoj se vrnem ljudi. Rocky Pro left the game. Zakaj si left? Kaj je? Ljudi, znate kaj smo skužili? Kaj? Herobrine obstaja. Ne, res obstaja. Res, ja. Govorim v imenu igralca. Zombi. Nihče ne verjame, da Herobrine obstaja, ali to je resnica. Res je tako dreto. Zakaj si šel? Sem. Evo ja prihajam noter. Ne smeš me ubijati. Rocky Pro je joinal. Oziroma Herobrine. Okej, bom ti. Herobrine obstaja ljudje, alarm. Bežimo s čovnom. Kaj se je sploh zgodilo?
Herobrine ustvarja neke grde stvari. Kaj? Evo, ja prihajam sedaj. Isuse, našel sem česten! Ne res! Daj predober čest. Vse full diamond. Ja. No, mi ne verjameš. Evo, samo malo da te najdem. Da ti pokažem. Ne lažem, full diamond. Daj 5 strani z tega čitanja pa pred na normalnom accountu. Prosim. Nočem me čital na svojem YouTube kanalu. Že ti skeletoni, ki me streljajo, tu so preveč. Daj, nehaj padat dež. Lestaj iz tega. Takoj se vrnem. Da mi je to doživeti. Ljudi, če čete, lahko bi se iza tega videa naredili še en video. Ne deri se. Še en video, ki bi igrali Skywars. Ne moremo. Ne moremo igrati. Ne moremo igrati Skywars. Ja, imamo mape. Dobro, pridi sem. Nočem umreti zaradi enega pajka. Daj pri. Snemamo že 13 minut. Celih. 13 minut. Koliko bo to? Hm? Dobro, ubij tega pajka, daj mi. Kaj? Njegovo vuno, odžežavaj. Ne morem. Moram Daj, nema. Daj imaš še en string. Nimam več stringov. Gremo nazaj na naše stanovanje. Jaz sem ga enkrat... Kuzma, help. Kaj ne ti pomagam? Stili skeletone. Ok. Ubil me. Kje si? Vidiš skeletone tu? Ne vidim ga pri moje bazi. Začone! Ne, Kuzma, daj. Kaj je? 3 srca. Govori skriju s bombalka. A, vidim ga. Upam, da ga zadenem. Pau! Zadev sem ga. Enkrat. Ok. Fiksal sem ga ovdje. Ti si neki... Aha, zato ki sem ti jaz pomagal. In gremo naprej. Troll. Ne, Kuzma. Kuzma. Ne. Ubil te bom. I kill you. Gotov si sad.
Plasnu mi se do... Ne! Baš me briga. Ja sam šao ven. Zek. Po pomoti sam šao ven. Da vidite. Mula je šla ven. Strah. Poberite. Mula se uplašila. Išla ven. Kaj se ti dereš? Ja No, sam... kaj je to? Kaj je to? To je sneg. A. Kužim. Razumijem. Kaj si naredil mom konjičku? Ja, tu imamo konjičku. Ti imaš konja. Hm? Sve nimaš konja. No. Ti imaš kobilu. Zakaj me skeleton čaka pred mojo hišo? Povejte mi to. Jer sam mu ja naročil. Zakaj si mu to naročil? Me bo ubil. Moram se pod vodo pritihotapiti do njega. Pod vodu sam do njega. Aha, vidim te. Trebaš kod mene? Ti nisi imao bol. Imel sam. Ja nijem tvoj bol. Kad si me vbil. Ali nimam ga. Da. Tvoj bol. A, nimaš ga. Ok, nimaš ga. Pa kaj ćemo zdaj? Ampak me bo skeleton vbil. Kje je tvoj bol? Ne vem. Skeleton me vbil. Hvala ti, Krok. Svaka ti čast, je tako. Sve te ne slišio. Isklopio sam glasa veš. Vidim te. A ne, to je konj. Ali to... Ne, to si ti na konju. Za skeletona. Kako me lahko pod vodo ubije? Glass bottle. Skeleton z meču prihaja, zato rajše bom zbežal. Ljudi, gledajte komedijo. Kako skeleton in zombi napadajo ubogega Balkana. Ja. Mini zombi. Skeleton. Don't. Skeleton, kill me. No. Konjić i ja. I ga... Kaj su moje stvari? Samo. Kasi. Zak. Alo. O, Roko, si zmrl, a? Pa si zdaj. Tvoj konj šel bye. Končali bomo video, ker nam je Roko vzel vse stvari, ko smo umrli. To ni fair, zato ga bomo zdaj vrgli ven iz te mape. Tako da gremo mi ven iz te mape. Pozdrav! Adio.